أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, yari na isab kita ha waktu na to hikarwa. Tukbal na to muna ring hakatan in pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, labi luba in pamudji kaniya, amoy in doon kita manggayunggong haka-Islam, amoy in sa hugot-hugot di kita muklas din kanya insyaallah ta'ala. Karena subay na to hatihon marayaw bangway roon in nasabot ta ini tanto sadya di hikatindog marayaw in sikinato bang dumatong na inadlaw kahinapusan. Mga katawtay manghuran haakama Islam. Masabot taron hay ni in liuran sin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in siyaring habang sa Quraysh. In Quraysh, manusia biada kato taniyo, nagtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan himihinang daysab sin paghaji, sin pag-umrah, iban pasasampay raisab sin uno-uno mapatot, hipasampay pa mga sila amoy in kulang kabos, amo na impagsarak ka. Sarta dahil ha mga sipat sa rayaw-rayaw, sin mga sila ini, amo na in panugpati pa mga sila amin magkaukampong ang kaliuran. Damikyan in mga sila ini na marayaw in biya mga panghurmat nila ha mga tao, makasud palauman nila, makatibaw kanila, doonhan amin nakabidda, dahil hakatan bang sa long time biya pag-ayupot, pag-uli kanila. Sarta in sila ini mataod in pagtumtum nila patuhan Rabbul Alamin. Iwan in sila kimakahagad bunal tuod in Allah subhanahu wa ta'ala, tunggal isa-isa niya, nagpapanjari sin katan piya panjari halawman sin gumi iwan sin langit niya. Sarta Allah ta'ala in babaya sin katantan piya panjari niya. Iban in mga sila ini na lando ikhlas patuhan Rabbul Alamin in pag-ibadat nila bang hawak to simbya mga kasigpitan at walong ta kasusahan. Sumakawa in mga sila ini na hinang doon hayan dahil ha mga hinang nakabidda, amoy in kimakawa sila limbagan harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. At iniaon doon haon suluhan nila harap pa Tuhan Rabbul Alamin.
Amin bang sila manghindua pa Allah subhanahu wa ta'ala, lumabay sila daing habarhala. Bang sila magsumbay sinhayop halal, hangan sin Allah ta'ala, umapit na sila muna, haamuin barhala nila. Magnadar sila damikyan bihadto inhantang niya. Mangayo sila sinuuno na pangayoon nila ramikyan. Sarta mangayo sila tabang, syafaat. Harap patuhan sumakawa dumabay ring haamuin ini. Pag ianon nila yaon amuin suluhan nila. Mahita yadto. Sabab inbayta nila. Inyaon wala sila nagtag-ipon doon hayaon sa sumakawa. Inyaon labi masuok dahil kanila harap patuhan. At tinahinang labi sa pantun labayan inyaon harap patuhan Rabbul Alamin. Doon hawak to ini mga katawtay manghuran haagama Islam. Amo na in kapi sin Allahu Ta'ala hapamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinang daak pakauman ini tartanto iban pakatiluagan sin alam sa plag. In maksud magbago sin panumtum iban kakahinang sin ama sin sila amunin Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam labi luba na tuod in Rasul sallallahu alaihi wasallam yaon naguhula doon haamuin yaonin bakkas sin Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam amuna in ini Hamakka al-Mukarramah iban na singkatan Masyairil Haram doon haning kamatauran amin liulukat sin umat Islam in kakahinang sin Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Manjari doon hayan, biyaitaan na sin Rasul sallallahu alayhi wasallam in pagpatisuok pa Allah subhanahu wa ta'ala, labi luwa na tuod in i'tiqad, amuna in mukarna sin bigi jantong, sumuok pa Allah subhanahu wa ta'ala, bukom biya sinhihinang sin mga kaapu-apuan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga kamaasan niya. Hati niya in siya ini nagbago sin amin asal puunan agama amin jat tireng ha Allah subhanahu wa ta'ala amin way hapitan sin ipon bang umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala subay siya umalup pa Tuhan Rabbul Alamin haway roon doonan hapitan sin ini pangannal niya inyaon subay siya harap pa Tuhan Rabbul Alamin in amin itikad niya atawa in mukarna niya habihad to indan niya uno-uno hinang sibo da imbigi jantong amin laung ta umarap pa Tuhan Rabbul Alamin iban singkatan kahinang amin kakahinang doon haon liukatan sing kitareng hapamando sin ama sima kanabihan karasulan amunain Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam na amoy ini in amuin kiyasakitan sin pangatayan nila labi luba na tuod biyayta kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kakahinang niuyan amuna in kakahinang lupas hakatan tan pakaradyaan nyo tungod paparkala pag-ibadat sabab di makarihil doonhan karayawan kanyo in umalup pabarhala di makatabang kanyo in mga yan na in sabab yadto kana in kamuyan
mahinang kamu ini kafir patuhan Rabbul Alamin, bang niyo hisong ing kakahinang niyo, asawabian subay niyo pindahan, madto paamoyin akidah diarasin ini kaamaan si mga kanabihan iban karasulan, amo na in Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mahita naaw ni namuin pakaradyaan habihayad to napasal sin amuin kulina sin akkal si manusia amin tiap-tiap adlaw magpindain ini pikilan sin manusia dunhan labi-labi na tuod bang bukon siya gawgot in iwan salta bukon makamdos intindo kanan niya doon haparkala panauhid niya patuhan Rabbul Alamin. Bang siya nakapuklas dahin doon hayan na indigenous na in mahinang sin manusia. Naroon ha ini at kala biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karna in kakahinang nilawet kakupor inyaon sarta in sila biya sa panton nagmurtad sila patuhan Rabbul Alamin iban doon hayan habihay ni in butang niya mahalal na in dugo nila iwan sinalta nila bang sila rin magpinda madto pa amin panawhid matan patuhan Rabbul Alamin. Doon hay ni inji mato sampay amo na in biulaw in Rasul sallallahu alaihi wasallam deng halom sin Makkah al-Mukarramah siyandalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sumakawa hakahinapusan sin waktu amoy in siya laung tanaglain dahing Hamakka al-Mukarrama madto pa Madina al-Munawwara masi siya iurol sin kampung niya bukon kampung laung taula-ula karna inyaon mga kapangtunguran niya makaminsan in mga nahinang niya ato iwan si mga kaamaunan niya. Sabab yan in Rasul sallallahu alaihi wasallam di niya tuod ini kabayaan lang ta lukoson in baran niya amoy in mag-ato iban sing kampung niya misang pabiya din inje matukan niya roon Hamakka masisya lang ta nagsasabar iban in siya roonhan masi nangangayo kaampunan ha mga kampung niya patuhan Rabbul Alamin papahidayatan pa ini ha Allah subhanahu wa ta'ala wang man in sila yaon maka ini batok pa amindaan sa buntul-buntul harap pa agama sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na in sarew-rew agama diarasin ini kaamaan si mga kanabihan iban karasulan amo na in pamo na to Ibrahim alayhi salatu wassalam. Naroon na ini naaon na inbuno ha antara nila dahil ha mga sababyad to hasupaya in maksud doon haon in panghindua asin tiap-tiap tisulakan si manusia doon hayan mahinang na siya logya na sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagsumbay sin hayop halal damikyan logya na pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan in mga kakahinang biya sin nadar harap na pa Allah subhanahu wa ta'ala lugya. Sarta inkatan indigenous pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala wayron na hapitan sin tiap-tiap tisulakan sin Muslim bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab yan mga katawtay manguran hakam Islam doon hay ni biyahagi si mga ulama in panauhid patuhan Rabbul Alamin patong kabahagi. Kaisa niya pagtawakon nila tauhid ar-rububiyah. In tauhid ar-rububiyah amin doon haon pag-ingat sin amin ini bigi jantong mo mananto hikaw sin bunal tuod wayroon nagpapanjari hakatan piya panjari halaw man sin langit iwan sin gumi buat malaingkan
tunggal isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad to ray sabin, pamarat saya si mga Quraysh, hajaman bihad to in kahalan nila, minsan sila ini nagsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, bihad to rain pamarat saya nila. Amurakuman, amoy in nakasiha, in biya mga kakahinang nila, paamoy in ini aun doon nakapatiw taantara nila ibansin Allahu subhanahu wa ta'ala mo tindi manjari sabab biya lo paragos biya pagsaw sin sila in Allahu ta'ala ibansin amoy in natatali nila bating yaon makatabang kanila sindi yaon makatabang. Amo yan mga katotay manghuran agama Islam. Damikian, lugya Allahu Ta'ala imagdirihir rijiki hakatan simpya panjarin niya. Iban damikian siyara isab in mag-aamulahi. Hakatan simpya panjarin niya, iban siya. In amoy in nangipati hakatan niya amoy hindi sila makuhila. Hambuk hadjaring ha mga sanahot-nahot piya panjari sin Allahu Ta'ala, inyan di sila malipas hawaktu bang dumatong na in waktu sin pangangaon nila makakaon na hadya sila sabab in Allah subhanahu wa ta'ala di siya lang ta ini di malawa halawm sin pangita niya iwan sin in kahalan sin katan piya panjarin niya. Bukon sa jamano siya sampay pakagaw long tayaon lamod siya di sila masiya siya. Nabiya di inay mano siya. Amin may ngat lumawag pa sing kabuhianan niya. In masiya siya. Biha. Haamin taulisuan di na tood maghinang. Damikyan in siya sa kainuaon rijiki niya di pa siya langta ini patayon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan in ini panawhid langta rububiyah. Ate sin rububiyah ini amoy in ini siya in nangipati hakatan sin piya panjari niya. Biyan. Nakasabit to pagkaway roon nagpapanjari hakatan piya panjari halaw ng sin gumiiniwat malain kan Allah subhanahu wa ta'ala na siya in amoy in mag-amulahi singkatan. Biasing kita, Allahu Ta'ala in nagbabaya sing kignot kahibalta. Di kita makahibal bang bukon, iban ijin sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Siya in nagbabaya sing katantan pakaradyaan sing kita. Labi-labi na, in dua, pagtawakon lang niya sa kalain. Amo na in mano siya, iban sing jin, in mga ini katantan, ini Allahu Ta'ala in naggaganta sin pakaradyaan na to. Sartahatihon na to marayaw in kita nyo piyapan jari sin Allahu Ta'ala supaya makapagtag-ipon harap kaniya. Amo na in dua ini. Jin iban si mano siya. Biyata sin Allahu Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Way ako lang niya nagpapanjari hajin iban mano siya buat malaingkan hangkan ko piyapanjari in dua ini supaya sila makapagtag-ipon kako. Impagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, hak sintuhan Rabbul Alamin, dahil haipon niya. Manjari in hak, isab sin ipon, dahil hatuhan Rabbul Alamin, bang sila magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, in hak sin ipon, subay sin Allah ta'ala pasurun palawon sin, sulga, amin jianji niya ha mga tao, iwan sin jin, amoy in, magad ha amoy in, pamiat sindaak biya sing kita manusia biya sing pamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na in mga ini lando matarang biya na sinakita kain na in mga sila misang bihating kakahinang si mga Quraysh ini amo na in sabang-sabang sa manusia hajaman nila yato mataod in tumpukan sin Arab hajaman yato sumagawa bang sila maglag, amin magduarungan kanila hakatan pakaradyaan nila, na bang inpion duga ing deng ha Quraysh,
di mahambuok in mga Arab. Sa sumakawa, bang inpion nila rin habang sa Sinkurais na inya to katantan magtaat doon ha amin kaya pag-isunan nito. Bihan yan inamin lang tataas sin darajat sin Kurais hajaman nito. Sa amurakuman, ingkiyangi dito kabalikan ta, amunain, himakawa sila limbagan hatungod sin pag-ibadat harap patuhan Rabbul Alamin, aun hapitan sin pikilan nila, iwan sinakal nila, doon haamin tungod paparkala pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin, amun di siya jarihun sin Tuhan Rabbul Alamin, karena lawi-lawi na tuod, inhapitan nila, amin wayroon misan kawasa, di misan makagaos magpapanjari, misan biya pikot yaon sambil biya itasing Quran mahamul liya. Amo yan. Santa in pagpapanjari kanyari siya misan makaipat hayaon. Iban makajaga kaniya. Bihan. Na ini nihambok din ha mga pamintangan sa mga tao takaakal. Mahita umalop in tao pasiminto, pawato, pakahoy. Sininya undi makatawang kanila. Di makarihil mudarat, di makarihil doonhan ini kamumpaatan kanila. Namo yan ito mga katawtay manghuran ha kama Islam. Tanda lang tasin im mga Quraysh hajaman nito amin nagsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala amin liyakan nilain Allah ta'ala limbagan tungod paparkala pag-ibadat harap kaniya biyita sin Quran mahamul liya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-ajizul alim. Ini hasura Az-Zukhruf ayat siyam. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala bang niyo asubuhon sila. Bang sin nagpapanjari sin halawman sin kalangit-langitan ni ban sin guminiya. Ini pabuong nila in nagpapanjari amunain Tuhan Rabbul Alamin. Amunain Allah. Amuin makakaos. Magbaya sin kabayaan niya hinangon. Malunggo niya ingkatan. Iwan lawi impangingat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kauno-uno pakaradyaan. Hati niya, way malipas dahing hamanga, piya panjari niya, kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan mga katawtay manguran. Ini karwa kabahagi sim pagtauhid patuhan Rabbul Alamin, pag-ianon sim mga ulama, tauhidul asma was sifat. Amo na impanauhid, hati niya, tunggalon in Allah subhanahu wa ta'ala, doon haamin mga kangan-nganan niya sa rew-rewngan. Piagngan sin Allah ta'ala, pajat niya. Sin siya, amuin siya in nagbayta, wayron nagbayta dugaing. Buat malengkan siya, iwan sin daak niya, karena sin piyang hindo niya, haraak niya, in mga katantan, kasipat-sipatan ini. Amo na imbiyata kato suratul Arab ayat hanggatus kawaluan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. In Allah Ta'ala aun siya mga kangan-nganan sa rayaw-rayawngan. Naroon kamuahan, sumukat patuhan Rabbul Alamin, sin pangayon niyo. Kasiyaman tagsiyamngan, inhi kakanap hanggatos amunain, ngan niya Allah. Amin wayroon, sibu niya, way hikaruan niya. Sarta di manjari hipagngan, sin ipod niya, ingan niya. Suway hadya siya, kabutangan abd. Biasin Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Khaliq, Abdul Jabbar. Inikatan ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ngan niya, amo na insipat niya. Biha.
Sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala, yaon katan ini timutuk hangan sin Tuhan Rabbul Alamin in gaus iwan kudrat iradat niya. Doon haamuin ngan kangan-nganan niya sa rew-rew ngan sin Tuhan Rabbul Alamin. Ini daing ha mga kangan-nganan ini atasan sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan pangayo sin ipon niya. Bang niya biyatok doonhan haamuin ini kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hipabatok kato taniyo. Biasa pamain Allah ta'ala al-Hakim manunjuk hipahikmat. Allah ta'ala yaon kaniya in hikmat kata. Siya in tagdapo sin hikmat. Siya in nagbabaya. In kita wayroon. Tumay nato sukatun daing kaniya. Bihan. In pangayoon taroon, daing hatuhan Rabbul Alamin, amin daoton tareng hawak to pawakto, uno-uno susukatun tapatuhan Rabbul Alamin, suway kita lumabay ring ha mga kangan-nganan niya. Amin biyayta niya kato, pado'u bubiha. Doon han kamo mga yukpatuhan Rabbul Alamin. Amo ini mga kataw tayo manghuran, haakama Islam. Na in pag-ianon lang ni Ahlus Sunnah wal Jamaah, dahil ha mga salafus salih, amin mga sila marayaw ini akida nila, marayaw in pag-ibadat nila, marayaw in katan kakahinang nila, amin pamukuhan addat in katan kignot kahibal nila, kana nalukat nila katan, dahil ha amin daak, pini sin Allah subhanahu wa ta'ala ang papini dahil ha manusia amo na yung pamuhot na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na in mga inikatantan bihad to in kaagi-agi nila miurul haamoy in uno-uno na ini aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala piyang hindu sin daak sin Tuhan Rabbul Alamin pamuhot na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin di sila limiulakad dahil ha amin pamiat sin pamuhot na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasabyad to sila natag sila roonhan dahil ha mga ini as-salihin amin mga tao wayroon lang ta sagdahon sin amal ibadat nila wayroon kuhila niya kimukugdan hadya katantan sabab inyaon wayroon hinang hapag-aga mabot malaingkan subay ibang dalil. In dalil bang bukon siya ring ha ini Quran dahil hasud na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno-uno hinang pag-aga mawayroon dalil niya. Hadyabi mga pikilan ibanakal inyan di mo ma ini kawain ini lugya lang ta in karayawan dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala. At niya, biya sa pagtun umanggil, habiya dasing kahalan si mga ini Quraysh na kauna, amin aon hapitan sin pag-ibadat nila patuhan Rabbul Alamin. Labi-labi na in mga sila aon nagtutuhan sin hawa napsu nila. Mga manusia. Biya na si mga Yahudi. Bihag, bang uno'y kabayaan nila roon. Nasambil aon day sabdeng ha mga sila, damikyan, sampay sin kaparian nila, hinang nila, ini Tuhan in rohban, iwan sin, ini pari sin Yahudi, iwan sin Nasrani. Bihag, mahita, sabab bang uno'y bayita sin mga Yahudi, namot tinakaroon nila, misan di magkugdan iwan sin, amoy in kitab na panaog harap kanila biya na sing kitab Injil iwan sin kitab Taurat. Bihan yan sila. Na ini subay na to kira-kirahon in ginawaran na to. Hindi kita makasud palauman sin mga silayaon. Ini katong kabahagi simpagyan ng tauhid lang niya, tauhidul uluhiyah.
In tauhidul uluhiyah, amuin tunggalunta in Allahu Ta'ala pag-ibadatan. Tunggalun in Allahu Ta'ala alupun haununo na pakaradyaan piyang hindo sindaak niya. Tungod pa pag-ibadat, subay ingkatan, harap patuhan Rabbul Alamin, tiblok, wayroon hapitan, bihan. Kaya in pag-iyanon tauhid al-uluhiyah, tumaalok inikatan pahinang sinipod. Hinang mo magsambahayang, hinang mo naikhaji, magsarak ka, magjakat, magkatan, subayin niya on katan, haaturan sara, piatar lang sindaak sinallahu subhanahu wa ta'ala. Iwan na sin uno pakaradyaan, ngiyanan mo inyaon pag-ibadat, subay aun, laung tatanuran harap madtupa, amin daak sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bang wayron tanuran harap madto, ando di tayo maun sintuhan ng ito Rabbul Alamin. But in kita makapag, bay matayran sintuhan Rabbul Alamin. Di hababaw singgumini. Bang aun doon ha, nagpagawa, wayron dalil deng ha Quran, iban sunnah, na inyan hambuk na kaputingan, iban hambuk na kasaan. Mahita, biadin, kahinang ibadat yaon sin, wala na hinang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kung wala niya na hinang, lamud siya yadturaing hamang nga di manjari hinangon. Bang niya wala na hinang. At tawalong niya wala kaya pang daakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala daysab ng lang. Nauning kapusan sin hinangon mo sin wala piyang daakan wala. Daysab piyang langan. Uning makawa mo rito hato. Naglugpas ka sin waktu rihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na isabiyeta niya, in waktu, matao din manusia, lugi doon hayam. Matao din manusia, malugi, hawaktu rihil sin Allah ta'ala kanila. Bat amuray inimpuunan sa lagbo-lagbo, dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kato niyo. Wala kita niyo nakarapilak, bulawan, dahil halawang tiyan sinina na to. Di na to nalawakon. Haunun na to lawakon, halawang sinwaktu rihil kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan sa, doon hanin puunan na to. Labi-labi na pag-ibadat, patuan Rabbul Alamin, amunin waktu yaunin akawun na to. Hasupaya mahinang lugya ini kakahinang na to, bistahon sin Allah ta'ala kato taniyo ibadat harap kaniya. Bihan yan mga katawtay manghuran, haagama Islam. Na, tungaanlok paamal sin ipon, sibo dain, kaaunan, himumungan, matampal, iban sin nakatatapok, bangharap papag-ibadat, inyan katan, subay, inyadto, labay, daing hapamiat, sindaak, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biasin pagdua uno-uno na, hignot kahibal, halawm simpagdua kabtangan hapagdua inyan biyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mo manjari lamuran sin kabayaan mo katanaman mo. Hasang bahayang damikya. Di mo manjari lamuran insang bahayang sin kabtangan sinug. Halawman niya. Suway raroon ha amin ini piang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Batinagin niya, sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambahayang kamo biyasin, amuin, pagsambahayang kuri matungmon kaniyo, in pamiat, puunan den kako, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magnadar, damikyan inyan, amuin, kaptangan mo, sibo da, isa-isa mo rin nakaingat, iwan sin, aun nakaingat dukaing, inyan katantan, subayra, lugya, harap patuhan Rabbul Alamin, labay ring hapamiat, sindaak, sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikyan in kabuga, pagtawakkal, iban sin, pagpatisuok pa Allah subhanahu wa ta'ala, katantan ini, nakasud siya hatauhid al-uluhiyah, kakahinang sin ipon, subay siya mahinang haaturan,
amoy napatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam halawm sing kauhaan tag 2 tahun. Najukupin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy doon kita niuhan tumaytay amin liyabayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayaw na kita lumag sin hinang wala nakalamod doon ha. Iniparkala pag-agama. Amoy tuyuan na to lawakonin asal aun. Amoy siguro kita niyo himinang kanya karna inyaon na padyato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga katote manghuran hangama Islam. Ang kanna in katan kanabihan karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala bihadto in iuurol nila katan. In pamiat nila si Buddha. In kanabihan, iban sing karasulan, bangunin daakan kanila sin Allah Ta'ala, amurad tuin, ipasampay nila. Wala sila nagpalabi-labi. Way kabaakan mo kis sa mga sila, nakapalabi sila, panghindo, bukon daakan kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labi-labi na yung pamuho na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biyasin kaptangan si mga sila, nakauna, Nuh alayhi salatu wassalam, Hud alayhi salatu wassalam, Nabi Allah Saleh, Shu'aib, inikatan, simuing kaptangan nila. Biita halam sin Quran mahamul liya, biyasin ayat, suratul Arab, ayat kay mantag siya, Ya qaum, u'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Ya kaum, ya kamu tahu halawang sing kauman ko. Pagtag-ipon kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala, tunggal isa-isa niya. Wairoon lang niya karaakan niyo Tuhan dugaing dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Isa-isa niya ra. Amo ining kabtangan si mga kanabihan karasulan ini. Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Shu'aib. Amo yan. Damit yan Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wa Ibrahim idh qala liqawmih u'budullaha wattaqu. Pagtag-ipon kamu patuhan Rabbul Alamin sarta kabuwa kamu. In Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Suratul Zumar ayat ang putag-isa. Dia aksesin Allah Ta'ala. Baita sila ya Muhammad. In ako laong naraaksin Allah Ta'ala, magtag-ipon patuhan, iwan ka ikhlas, patuhan Rabbul Alamin. Ikhlas, doon hapag-agama, amunin agama Islam, agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ininikatan, amuinin panawag-tawag si mga karasulan, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala sampai pakahinapusan nila amunain pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mga kakasi, yadto na miabutin ini waktu na to, doon na isabhay ni kita niyo tumubtub insyaAllah subhanahu wa ta'ala waktu rukaing na ganapan na to dakuman in pangadyan na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala. In ako mamaid kanyo, waktu ini, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.